Ja, prav lepa hvala za besedo. Jaz bi zdaj najprej kar takoj Thank pokazala you for tale the floor. tole Let me naslovnico, ki je morda share malce šokantna the ali pa tudi ne, screen no. first. Maybe this first page is shocking Ko or premišljujemo o perhaps prihodnjih not. scenarijih dela When we in talk učenja, about the se mi future zdi, da kot scenarios for izobraževalci, work predvsem and izobraževalci training, odraslih, seveda ne we moremo as mimo adult vprašanja ranljivih training skupin. professionals Nekega humanističnega pogleda na should, of course, celoto družbe, torej take s tem v zvezi pa broader povezano humanistic tudi aspect razmišljanje regarding ali pa the bi society, rekla, lahko and poveže z also razmišljanjem this predhodnikov can be o dostojnem delu referred oziroma to vlaganju what v the ljudi. previous speaker said Potem je about bilo omenjeno, decent da je work bilo, and da je kar veliko investment in povpraševanje po delavcih people, za preprosta dela, and that še vedno, the a ne, v demand Sloveniji. for In simple mimo tega jobs dejstva, ne, is da družba je still toliko močna, high, kolikor je močen so njen najšibkejši the člen. society Torej, as Petra, strong oprosti, samo en as del prezentacije se vidi, tako da moraš tale its gumbek stisniti, individual zato da se bo videla links vse. are strong. So Oprosti. just to Tako, maybe pa tiste od change spodaj za your predvajanje. screen Ja, a sharing zdaj a se pa bit, vidi. because we Ja, couldn't odlično, see hvala. Ja, the whole oproščam. screen and the Torej, whole ja, no, PowerPoint ta slikica presentation. se mi zdi, So da this nas lahko takoj ponese photo v tisto smer, maybe take kjer us bi želela, immediately da in the razmišljamo direction torej in o which ranljivem delu I want naše you družbe, to think about, namely na the katero ne smemo vulnerable pozabiti, na to preprosto people dejstvo, in our ko society, govorimo and ne, we o need dostojnem delu, we o shouldn't forget delavcih, when ki we talk opravljajo about preprosta decent dela, oziroma ko work govorimo o and prihodnjih simple jobs, scenarijih or dela, when we talk about the oziroma o future tem, kako želimo v scenarios bistvu regarding izobraževati ljudi za labor, or how we want digitalizacijo, to za train nove izzive, ki people bodo on prihajali v digitalization prihodnje. and for new Jaz mislim, challenges in da the v future. bistvu, I think zdaj pa ne vem, zakaj ni. Aha. Če bi poskušala So zdaj when na kratko, no, I try to povzeti ali pa briefly izpostaviti to, summarize kar or se mi zdi, da je highlight kolega what Schleicher I izredno think dobro Mr. izpostavil, Schleicher in highlighted iti v bistvu od tega very najširšega well, vidika potem čisto do and nekih go from konkretnih the broader tem, aspect o to katerih the se mi zdi, da je concrete, nujno specific potrebno, da se pogovarjamo, topics that in mi je bilo I všeč think pri should be enem od discussed. prejšnjih And govorcev what I ta liked poziv, da when one pravzaprav je of the potrebno previous osveščanje drug speakers drugega, da se mentioned moramo that pogovarjati o raising tudi awareness neprijetnih among stvareh. In tista us is slikica na necessary, and začetku that we need pravzaprav je to talk taka neprijetna slika za also takle about things that spoštovani zbor ljudi, ki ste aren't zdajle tukajle z mano. actually Ampak to je naša realnost. In easy. zdaj, če But this pogledamo is to, our kar je reality, kolega Schleicher and recimo as izpostavil, Mr. Schleicher je mentioned, ena od stvari, a ne, da one of the zaprtje things, šol v državah v tem intervjuju oziroma v tem njegovem so prispevku, in his zaprtje šol contribution v he državah med mentioned pandemijo ni that bilo odvisno the toliko od closure of razsežnosti schools in okužbe, ampak od countries during the kvalitete šolstva v pandemic določeni državi. didn't depend so Mislim, da je much to en on zelo the pomemben extent of the infection, but the pragmatična quality of ugotovitev. education In in njegovo the country. And razmišljanje, this is da a nas v pragmatic prihodnosti conclusion. čaka še And veliko takšnih also that preizkušenj. in the Morda ne future ravno we will pandemije, have ampak more drugih vrst, ki such bodo ravno tako zelo presenetljive difficult in times, verjetno zelo trials, izzivalne. not only Potem pandemic, and ugotovitev, that they da will je be, znanje mladih v they will bistvu na splošno actually gledano bring about pasivno, more in challenges. And then to, kar that ugotavljajo recimo knowledge raziskave, of kot je young PISA, people is in passive, seveda njegova and trditev, da je naloga also he izobraževanja, mentioned da the jih bolj PISA mobilizira. Se survey pravi, izobraževanje se bo that tudi v formalnem training dodiplomskem also sistemu in moralo the spremeniti. undergraduate Kaj šele phase will izobraževanje have odraslih. to change, Poleg tega not tudi to recimo njegova mention misel, da ne adult drži training. več And prepričanje he več časa also preživetega mentioned v nekih that izobraževalnih aktivnostih, the pomeni več time znanja. spent in Potem njegovi educational poudarki glede training institutions dela, ne. means Zame je bilo zanimivo, more da njegov poudarek, knowledge. da I je v also preteklosti found trg dela seveda interesting what he potreboval said, that peščico in the izobražencev in to je bilo future dovolj, in potem eno or ogromno in the maso past delavcev, ki so delali.
preprosta the labor dela ali market pa malo needed a manj preprosta handful of dela. educated people Potem poudarek, da many, 40% people 15-letnikov v bistvu performing a ima specific ambicijo job. ali pa se And navdušuje za also poklic, ki mu that grozi izumrtje. 40% In velik vpliv v bistvu televizije in te poklicne 15-year-olds začetne want to study for a profession poklicne that is identifikacije v bistvu, ki threatened to poteka preko be javnih medijev. abandoned. In seveda družbenih And that omrežij, normalno. also In potem prepričanja, recimo ravno The- 15-letnikov v Sloveniji je navajal kolega Schleicher, da so he v bistvu mentioned verjamejo, 15-year-olds da na that they lastno prihodnost believe nimajo pravzaprav that they zelo don't veliko vpliva. have much Potem ta impact poudarek, on da their future, navidezno ali pa tudi and resnično pravzaprav ne, also that digitalizacija pomeni virtually or demokratizacijo truly družbe, ampak na drugi strani digitalization tudi zelo means veliko democratization grožnjo of the pravzaprav society, človekovi but it samobitnosti s tem also uniformiranjem. is a major threat Tudi ta to trditev, ne, the da je society, potrebno and v bistvu also v šolah that začeti at schools it is začeti razvijati necessary to razmišljanje start ali pa veščine, kot jih imajo znanstveniki, zato da bodo mladi se znali thinking znajti v and vseh teh skills spremembah, se mi zdela zelo pomembna. similar to In seveda those tudi to, ne, da tako kot held by kognitivne spretnosti, da so scientists, pomembne and tudi socialne also in that čustvene, kar not recimo še only 5 let cognitive nazaj skills, pravzaprav also ni bilo tako zelo social or poudarjeno. social In and emotional to skills na are koncu, ne, equally da njegova important. trditev And prihodnosti finally, izobraževanja, se pravi, what pripraviti he se said moramo na that različne we prihodnosti need to oziroma prepare scenarije for in ni different nujno, da bo kateri od scenarios teh in the 4, ki future, jih je and it predstavil, isn't pravzaprav sploh necessary prevladal, lahko that se bo one izkazalo, da of se the bo iz vsega skupaj, four that he kako bi rekla, mentioned razvil will nek popolnoma nov prevail, scenarij, ki ga perhaps danes a ne poznamo. completely Tako new kot scenario na podoben will način, kot be se nam je developed, zgodila not pandemija, known ki jo today, do as 2 let for nazaj nismo example, this doživljali ali pa poznali na pandemic, tak način and v 2 years planetarnem ago smislu. we mislim. didn't Zato know bi it at v all. bistvu kot izhodišče And svojega as a razmišljanja in starting v nadaljevanju point, v bistvu nekih podatkov, ki jih bom skušala prikazati, I will, povedala, or da in the brez dobro razvitih continuation, zmožnosti v sedanjem I'll času, v also bistvu provide je moj some data, zaključek, and I would da like se ne to bomo say mogli that dovolj without hitro odzivati na well-developed spremembe, ne pri capabilities delu at the in present tudi time, glede we will not vseh be drugih able to splošnih respond quickly enough v to bistvu change zadev z at našega work vsakdanjega or življenja, preživetja in tako in naprej. other In settings seveda, kot of life. raziskovalka se bom And zdaj as a tukaj oprla researcher, na I podatke will raziskav. In refer najprej bi to začela s the podatki, ki research so v data, bistvu and will generirani na start osnovi with the v data bistvu več kot milijardo in generated 150 milijonov by odraslih ljudi, more than kajti 1 toliko billion and 100 na million tako populacijo adults, se lahko pospešujejo podatki, because ki so bili zbrani this data v can be eni največjih generated raziskav spretnosti to odraslih PIAAC. such a In sicer number kaj, of people. So kaj the so tisti ključni poudarki? Se pravi, do 1/3 ljudi, v bistvu PIAAC celo v survey, Evropi, up to lahko so po 1/3 of people in nekaterih Europe delih Evrope, ki or in nimajo some dovolj parts razvitih of temeljnih Europe spretnosti, da don't bi lahko have the zadovoljivo participirali basic v sodobni skills družbi. developed Se to be pravi, da bi able lahko to v bistvu to participate demokratizacijo, ki jo prinaša appropriately digitalizacija, živeli. in the Potem druga modern zelo pomembna world. stvar, ki jo vedno znova Another zelo izpostavim, important je, da spretnosti s časom is usihajo. To je that kar splošno in znano, time pričakovano, pa vendar je ta skills raziskava potrdila, da fade. spretnosti s časom This usihajo, has vendar ne pri also vseh been enako. Da v bistvu usihajo močneje, takrat, shown kadar so v in bistvu a survey, združeni namely they različni dejavniki, ki fade when negativno several vplivajo na to factors are usihanje. combined, having a negative In impact tudi on to, da such le 1/3 fading. ljudi, če gledamo And planetarno, 1/3 of pravzaprav people lahko nemoteno komunicira z on the ljudmi iz drugih delov planet sveta. Se can pravi, 2/3 communicate ljudi smoothly with imajo the people in ogromne other parts. potrebe po So 2/3 obvladovanju of people digitalnega sveta, zato da bi have lahko
normalno the in v needs skladu s svojimi to potrebami control komunicirali z drugimi. the digital aspects, Potem, to be able kot sem že to omenjala, communicate with spretnosti other s people. časom And usikajo in so zelo I velik ali mentioned pa that pomemben dejavnik the je skills delovno fade okolje. in time, In and neugodno delovno okolje working environment pospešuje is a zaviranje major pridobljenih factor, and spretnosti unfavorable oziroma working ovira environment pridobivanje novih. actually In accelerates tisto, this kar je tukaj fading v okvirčku, kar se of meni zdelo the zelo skills pomembno already iz teh raziskav, acquired. What I found very oziroma nek important generalni in the zaključek, research or da a general posamezniki, ki imajo manj conclusion, razvite that sposobnosti v gospodarstvih in individuals družbah with bolj less zavirajo razvoj, developed kot skills ga lahko pospešujejo in tisti z the največjimi economies and sposobnostmi. To je kar zelo societies pomemben podatek. Torej, actually iz tega decelerate lahko the sklepamo, development da je za more than vsako the družbo ali others. pa za So vsako državo meaning zelo that pomembno, da ima any, čim manjši it is very bazen important ljudi, ki for imajo manj any razvite society sposobnosti. to have Kajti, če bo prevelik, a bo pool, ne glede na to, appropriate na pool ostale, of such ki skills, because it pospešujejo is razvoj, too v large, bistvu razvoj na dolgi rok stagniral. the development in the In long še run will ena stvar, ki se mi zdi stagnate. zelo pomembna And poudariti, je, da pri another posameznikih, ki imajo thing which nizke is very spretnosti, tudi important v bistvu with vidimo individuals probleme, with ki se low tičejo v bistvu skills, odnosa the ali pa vrednot problems do družbe in occur drugih that nasploh. To se mi relate zdi, da to smo vsi the zdaj že nekoliko utrujeni od tega, values od te and resničnosti, ki jo the nekako vidimo v attitudes naši državi. to the others. Torej, We da are, v bistvu, če je prevelika so količina if ljudi, ki imajo nizke there are too spretnosti, many je people pokazala with raziskava, bo v bistvu bo nastala v državi tudi velika low količina ljudi, ki manj skills, zaupajo drugim ljudem, then ki so there will be bolj, also many kako bi people rekla, who jezni na sistem. do not Druga, trust to, kar se other pri nas v people bistvu kar zelo and dobro zdaj lahko vidi. Druga zelo pomembna ugotovitev don't pa je, da bodo approve the ti ljudje, ki system, imajo zelo and nizke another spretnosti, conclusion with da such bodo less pogosteje trdili, qualified da so, ali people, pa they will more potrdili, da so frequently slabega zdravja, da say that nimajo nikakršnega vpliva na their politične health procese, is da so poor igrača and that v they have rokah no politikov. impact on political v bistvu bodo processes, and that pogosteje potrdili, da ne they will sodelujejo v more dejavnostih often say družbe, that kot they so are not društva, involved prostovoljci ali in pa druga. activities of the society, In such seveda, as kar takoj po different vprašanju, koliko je associations, teh clubs, ljudi and v so on. Sloveniji, So za how katere many are lahko iz there raziskave PIAC, such kjer smo v people bistvu in Slovenia, gledali and celotno populacijo od from 16 do this 65 let, kakšna količina je PIAAC tistih ljudi, za research, katere zanesljivo lahko trdimo, da imajo zelo we nizke can spretnosti za obdelavo in say procesiranje that informacij. Mi the population z eno besedo aged between imenujemo, 16 so to pa to besedilne, 65, matematične spretnosti, spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. there are In tukaj je številka, in to je v bistvu tista najmanjša številka, 35,000 ki je res labor v bistvu active people. tista številka, ki nas Namely, mora we zelo analyze the skrbeti. basic Kajti to so ljudje, skills, ki dejansko zelo težko mathematic preberejo and so on. So kakršnokoli besedilo, these are ki people zelo who težko hardly izračunajo, read kakšno a text, kvadraturo who ploščic naj hardly naročijo za svojo kopalnico, ki calculate v bistvu the square surface slabo, they need sicer of imajo tiles recimo for their pametni telefon, bathroom, so vendar they ga have uporabljajo a samo za čisto smartphone, točno but they določeno, only ko bi rekla, use ali it for komunikacijo, ali pa za neke 3-4 communication, operacije, or ki jih maybe poznajo in nič 3, več od tega. 4 operations that they need, and that is Seveda smo all. se izobraževalci, odraslih raziskovalci takoj lotili vprašanja, torej kdo so ti ljudje, kaj mi vemo o njih, really sploh o tistih, ki so še ourselves, delovno who are aktivni they, in imajo especially res te those najnižje who spretnosti. are Zato smo opravili still posebno študijo, active kjer and smo v labor bistvu active ugotavljali, with such kdo so to low in skills, kakšne so njihove and so značilnosti. we Zelo na tried hitro to bi samo identify preletela, their characteristics. I'll go kaj smo through them ugotovili. Torej, quickly. delovno So what aktivni ljudje did z we zelo nizkimi conclude? dosežki, So torej s temi this najnižjimi dosežki smo ugotovili, labor so zelo active population heterogena that skupina. are
Tisto, kar with nas je low presenetilo, skills je, da je veliko starejših moških, are oziroma nas ni very presenetilo, kar se je potrdilo iz sicer našega vedenja o heterogeneous, ranljivih skupinah, and da je veliko what starejših moških, surprised starih us med that 65, many med 56 in men 65 let, torej between starejših moških, 56 v and nekem zrelem 65 obdobju kariere in že a izpredajo. mature period of career Velika when they're večina slowly te trying to skupine exit živi v it, and nekoliko večjih most of družinah them kot splošna live populacija. in Kar slightly 5-krat larger pogosteje pa ocenjuje, da families so than slabega general zdravja, population, recimo, ko and 5 primerjamo times skupino z more visokimi they dosežki na spretnosti. say that their health is Partnerji, poor. tukaj je en zelo And zanimiv the podatek, ki morda se ne partners, zdi this relevanten, pa vendarle information is je quite potreben interesting, and I think it is natančnejšega also premisleka. relevant, but of course it Partnerji requires teh more ljudi, ki imajo zelo in-depth nizke dosežke, pa analysis. so delovno Partners aktivni, of so v such bistvu redkeje people delovno aktivni. To with pomeni, low da je ta skills oseba are edini less preživljalec ponavadi frequently v tej employed. družini. So meaning In ko that smo this podrobneje particular pogledali, kakšna je individual situacija pri is njihovih the partnerjih, only partnerjih, smo videli, da je skoraj person sedmina with soprogov income, ali zunajzakonskih and partnerjev almost brezposelna. 1/7 Več kot desetina pa jih je of upokojena ali spouses or predčasno upokojena, ali partners pa are so bili unemployed, preprosto and doma many gospodinje in of skrbele them za otroke in družino. have In to retired je pomeni zelo early veliko or finančno obremenitev, are negotovost, saj je or tudi dohodek te care skupine for v the bistvu v household, najnižjih and percentilih v of course družbi. also their Kje incomes v are katerih the regijah lowest in the je society, v bistvu and ta which skupina are najbolj the regions of Slovenia where številčna. this group Če, is the če most pogledamo, seveda osrednja numerous. slovenska So je the pravzaprav central gledano Slovenia odstotkovno normalno na prvem mestu, ampak is sicer pa lahko number vidimo, da one so to in terms Podravska, of Goriška, percentage, jugovzhodna but Slovenija in actually it is Koroška, da so Podravje, to Goriška, recimo regije, Koroška, pri katerih Southeast velja v bistvu Slovenia. posebna So pozornost. In these naj are povem, the da ravno kar regions zaključujemo posebno requiring študijo, special tematsko študijo, kjer attention, smo and podrobno we gled are ravno vzeli finalizing posamezne regije. a In special v bistvu se ta study podatek tukaj kar which pokriva. was focused on the Tudi regions, to, and kje živijo ljudje, the torej v kakšnih naseljih conclusions are nas je posebej identical. zanimalo. Types In of videli smo, settlements, da več kot polovica and skupine we živi v see manjših that more than naseljih half of the in group največ od teh v podeželskih lives naseljih, torej v in small majhnih podeželskih settlements, in naseljih. small Zakaj je to rural pomembno? settlements. Zato, ker je pa Why tam is v this bistvu important? možnost Because v bistvu izobraževalnih the aktivnosti, possibilities prostočasnih, for vseživljenjskega training učenja, kjer activities, gre za zelo majhne lifelong kraje, na learning, eni strani lahko zelo because these are okrnjena, small vendarle pa vemo, da settlements, na drugi so strani so pa such possibilities nekatere are vasi, very lokalna limited, okolja, but vendarle, on the kar other se hand, tiče socialnih some odnosov ali pa as far nekega as socialne social okolje v bistvu relationships are lahko zelo, concerned and zelo social support, kvalitetno. this Kakšni so can delovni be pogoji te of skupine? a Se high pravi, quality jasno, water, the imajo working praviloma težje delovne conditions pogoje. of Ne, tukaj bi lahko govorili these veliko o group. dostojnosti So dela we oziroma o tem, kakšno je, the working kako ti ljudje conditions lahko rečejo, da imajo vary, kakovostno but delo. mostly v tej the skupini working je visok conditions delež are pokvalificiranih hard poklicev za predvsem than the industrijsko percentage delo. Ne. of In kar 8-krat več je skilled osnovnih poklicev za people preprosta dela for kot v industrial skupini, work. ki dosega najvišje So spretnosti. this share is very high. And then Ta 8 zahtevnost dela, ne, times to se more tudi veže na basic to vprašanje occupations dostojnega for dela, je simple zelo jobs, nizka in v bistvu ne and vpliva ugodno na also utrjevanje ali pa razvoj spretnosti, ker tukaj ni izzivov nobene avtonomije there pri delu in are tako naprej. no real Če se challenges at ozremo work, no pa autonomy na samo in najbolj work, temeljno and if spretnost, se we pravi look besedilne spretnosti, at ki je tisti the osnovni temelj pismenosti, ki basic omogoča potem literacy posamezniku skills for izražanje, vstopanje v družbo, an pa tudi v individual to bistvu be able to napredovanje v digitalnih express themselves and spretnostih, to kot be je able pokazala to raziskava. Ne. improve Vidimo, da their v bistvu digital skills. We lahko can zaznamo pri say tej skupini that in dejansko this velik group problem bralnih navad, bralne reading kulture.
culture, In reading na drugi strani skills tudi are zaradi low, velikega deleža and priseljencev, also problem because jezika of in a large sporazumevanja. In to ni share samo of problem teh immigrants, posameznikov, there is ampak postane also the problem družinske language pismenosti in problem, še the naslednjih language generacij. Kajti, skills, kot vemo, and da to je v also bistvu potem the reading nizka družinska skills pismenost postane generacijski problem, ki se in the prenaša z generacije family, v on this generacijo. literacy skills, Slabe reading bralne skills spodbude in nizka avtonomija pri is a delu, če problem zaključim, na delovnem in mestu the pa zelo generations. sta pa tista And, dejavnika, ki sta pokazala se kot tista, ki najhitreje prispevata k usihanju temeljnih spretnosti, tistih temeljnih spretnosti, torej besedilnih, ki so pa temelj vseh drugih. In če pogledamo še, ko smo gledali še motivacijo, smo videli, da pri tej skupini ni motivacije, da bi z izobraževanjem izboljšali svoj delovni položaj. Ljudje so prepričani, da je za delo, ki ga oni lahko dobijo, dovolj to, kar znajo. Tukaj imamo v bistvu opravka s prepričanjem, o katerih je bilo že prej kar nekaj povedano. Zaradi nižjih dohodkov ali pa prihodkov, pa imajo tudi manj priložnosti, da bi sami financirali izobraževalno dejavnost, kajti v bistvu v podjetjih običajno te možnosti nimajo. In seveda logično je, da v takih okoliščinah problem zaupanja v družbo in nizka delovna avtonomija nista nobena redkost. In ko smo to primerjali z primerljivo evropsko skupino posameznikov, ki imajo najnižje spretnosti, smo videli, da je situacija v Sloveniji zelo slabša. Ampak da ne bom samo o slabem, tam, kjer pa lahko v bistvu vidimo neko svetlo luč za naprej, v tem smislu, kot je kolega Šlajher izpostavil, da v bistvu se moramo pripraviti na res na nepričakovane stvari, ki morda sploh še ne obstajajo. Pa vidimo to dejstvo, da se več kot polovica oseb iz te skupine pri reševanju problemov v tehnološko bogatih okoljih rada uči novosti. Vendar pa je raba njihovih spretnosti šibka, kar pomeni, da imajo zelo malo možnosti pravzaprav tudi na delu, pri delu še vedno, da bi v bistvu okrepili te svoje spretnosti, kar pomeni, da so naša delovna mesta še vedno v mnogih okoljih zelo preprosta, še ne v bistvu posodobljena. Dejstvo pa je še ta razveseljiva novica, da smo zračunali, da se v povečanem obsegu delovnega sodelovanja, se pravi, če na delovnih mestih nekdo, da parafraziram, če na delovnih mestih nekdo skrbi za delovno sodelovanje tudi teh ljudi, se učenje novosti pri teh ljudeh ukrepi celo bolj kot v evropsko primerljivi skupini. Kar z drugimi besedami pomeni, kljub temu, da v bistvu imajo ljudje z zelo nizkimi spretnostmi težke pogoje, vendarle še niso izgubili upanja v boljšo prihodnost ali pa v to, da je učenje smiselno. Tako da tukaj bi jaz zaključila in v bistvu nas vse skupaj mogoče upozorila na to, da ko razmišljamo o prihodnosti in o tudi ekonomskih kazalcih in o v bistvu politiki izobraževanja in smernicah, ne pozabimo v resnici na to, da v bistvu bomo toliko močni kot družba, kolikor bodo močni ti najšibkejši členi. In čeprav je to neprijetna, ta slikica, ki sem jo dala na začetku, neprijetno za pogledati, zares. Ne pozabimo, da je to tudi realnost naše družbe. In moja prihodnost ali pa prihodnost mojih vnukov je gotovo tudi odvisna od tega, kako bomo poskrbeli za tistega človeka, ki je iztrošen po 40 letih dela, končal za tako nizko plačo, da se je zapil na ljubljanski ulici. Who after 40 years of work becoming an brez dvoma alcoholic.